cia mwanya muno makiria guku ni kwega TV gitugi kia ruriri na tore gukurite ntuko tukiunanira njungwa na Justina Wamae ne mheshimiwa harugamaga mari hamwe na mundu gwitu Professor George wa Jakoya no ni tuiko tukigwa karugano gakihana atia thutha ucio na matekorio mekio giturwa hi akoretwe ko matukuma mothe na maundu mariko akoretwe akiarira mwena wa thirikari mwena wa azimio kana arugamite ha maundu macio ni tuko tukiarania nake atwire haria akirugameire kwa wina kiuria giothe kuri mheshimiwa Justina Wamae twarie kwira namba itu ya ifugo mugwanja mwekenda mugwanja ithathatu mugwanja ithathatu mugwanja kuri go Facebook Wega TV KE naguo mutambo itu wa Twitter ni @Wega TV na kiuria giaku ni njui ni ko gicokio na njiriria kegirie muno makiria. Good morning. Menyerete anga kiroko rimwe ngone good evening. Good evening. Bana ta kama gutie na uru ndona no kurathie kunenehete guko kwanyu kabisa ni undu mwega twelio mwaka wa 2023 wa kupanuliwa ni muruna waku niguo maundu ni mega muno makiria ngwenda urore kamera iria ugeithie murori wa Wega TV ucoke witamburukie. Mwiroreri wa Wega TV maretwa ni Justina Wamae na nindoka guku twaranirie na tuone riarte atungisukuma thirikari ino itu iturutire wira ndukamboeke na ndugacunge ututhikiririe anegua lehega muno makiria tukunyitie ogeni antoke na muno makiria na tugatika ni gwitikira guka kwararia na ithuko kwa Wega TV ogo tukiambiriria ri ngwendo twire moruganaga na mundu gwitwo Professor George wa Jakoya ndio mwena kiama kia Roots Party ugithii uria gwagithire kura stia kiganire wacokire ugithie ku ara tugikigwa direct yareho angata kwagia ndigano ya kiama giki ni uhoro wa ma na ukoretwo kuma hinda maya mothe mwiroreri ni ndaumire kiama kiu ndari ndiendaga kugweta tondu nderio ndagweta no njikio ngono ndaumire ni undu wa kwaga utheri gutukianjia gusupport azimio na kau niho tuteranite kana ko agree riu retwa nduini ngithikiriria uria mukenya arauga ingi maraigaga we waigaga thirikari ino ni njega nduhetwo wira nyambe njire mukenya kwi matina there is always a process need a supportire election process ngiuga ni matire wega no haria tutaratwarana wega na thirikari ni delivery ni merire ya Kenya maundu mangi muno kama u na mukenya ni araigwa ta matakinyirio no njire thirikari niyo mahenirie mukenya hindi ya debate kama une derire andu ithu mutuhe mwaka omwe no thirikari yaigire nikieka Biblia chini 100 days kugo mamenye siasa iria marahura ni cia utene tondu mukenya ena social media ena information nyingi ena internet kugo mukimwira 100 days agotengera rute kanyamu kare wa merire 100 days na maje kunegena kugo nie de andu-ini na njuge de junior opposition tondu senior aria ni akuru kimiaka kungiga ni undu wa miaka de junior na ndirenda kuga de azimio tondu uthi azimio ni gukamana thara wene mwene ku ni arutete wira miaka mingi muno no nie ni ngona kwina voters meha gatagati aria twerirwo 8 million matahurire kura na maigire gutire miena iri gutire mundu wa makenetie riu hatire batathi azimio tondu ku ona matia kenetie andu de kivyangu ngigeria kuona the way forward nigetha ngirepresent ya 8 million na ngiangi maka register ku vote makoro makimenya kwina mundu third force irasukumira niguo anehega muno makiria mundu gwitwo mwana uria wa azimio muthenya wa muthenya makao makianire horo wa mirurungano acio riu ndikatu ukimeta second force ya mbere thirikari first force third force ino yaku ri umithondekete na njira hana atia hi mitaratara yaku ya gukorwo hihi ukirekebisha thirikari tondu wakiuga we mwena wa gukorwo king'ethere na thirikari we urahuthira mitaratara iriku na ni uranyita hi mbaru uhoro wa azimio ukorwo makiumira barabara na kururungana mitaratara ngwira Kenya no menya kama mundu no arie maingi irio ikihia citike tondu haro ni ambia niguo unejwe no kanjita irio cia hia no njuge ndiranyitanira na opposition senior opposition tondu korone ni ndena MPs acio na senators acio ingitwarite bill bunge na mabunge acio nako maroiga ati agikuyu na encourage ni andu a Kenya kwanza ri magakwiraga kama une nguka wega jareri athikiriria ku mere bill ino niyo twinayo mubunge waku wa central aregari yiki nikio akuima kuga ni mararurugana umenye ni gukoragwo na hago nyingi mundu agetigira kuhingura biashara yake na economy ndirathie wega kuguo ni korwo ni wende na MPs acio na Senate
craftete bills ati nginya mukenya ikara mucia kaigwa he eno irauga o maguta gurathio thitima irathio makaiga acio nio turenda no kururungana ndirona ni undu wa gitene kama utondo na katiba itu yugete nako ni mururunganiri no kwina other ways you are already in bunge no niki ningi murori ya Kenya hugo ni ngona ona kugate we are doing a movement for democracy development ni maririkane the question of the day Kenya ni high cost of living, unemployment democracy ni marwirire na ndingerega tondu nikio twina katiba njega na kama ira ni ndirari mushamanyo na atumia around Africa na waigwa uria mararia Gambia, Rwanda, South Africa twi mbere in terms of democracy na ongerora ona Nigeria githurano kiao iyo form that for ya irafutagwo ikandikiriro ire mutionire ndonire nginya handu hari zoti urona kairetu gakeria nona riu kogwo ithe tumenye democracy ni yakire na katiba itu na niondu turuireire riu the next step ni economy ati mundu urokira ukarihira mwana waku fees private ukagania na ciana ciakwa tuguthie thibitari private na ni sawa no tukariganirwo mwana arikia thukuru private icio ri ugathie kumwandikithia kuwira koguo gaina the question of the day ti democracy tondu unaona na marurungana gutiri mundu mahuraga we have so much freedom kama ona ithe tukiaria ha tungikorirwo na tuikio ngono koguo in terms of democracy dirona ta twina challenge to ni economy na that is something magiaskumira bill bunge na moke mariria gikuyo ko ni andu amwe na uria na nitukumaigua maige uyu arega giki ni kiara mugiria na nitungikoro na unakorwo ni change ya economy it is anchored in law no material dogo they want the easy way out negwa haya andu megwitwo Azimio ane twimena bathi nyingi muno makiria magakiungana nigetha magithondeka muungano wa Azimio nawe ne tuiguite kamuhwa kwena horo wa inatuhusu movement athie kuria TikTok tugakora creative party na maundu ta macio hihi ne bathi urathondeka ne thondeke shafini yambiririe hi ne hure shafini yambiririe kuruta wira kana urugamire kwa ta Justina Wamae juge katiba itu ni raruhusu mundu akorwo na kiama no juge process iyo no irathie kahora ore jugire irio no ikorwo igitheruka haro yume ithuothe twage kuria koguo no kahinda gakinya ni ngamwira no inatuhusu ndaugire inatuhusu tondu ndirenda andu matige kuga ati ni ndire fan wa siasa ona ndwagire ukorwo wi fan wa siasa wagire ukorwo wi patriotic ati ukona politics na economy iratwarana hand in hand he mugikoyo ngiuga ati ni ere bora de biashara andu anyama kimani maraguthirwo na income na kiria import tax because that is politics policy ni shirarehire challenge no koguo ni ndirenda andu ma get involved majihusu na siasa makoria ciuria ati na MCO kahau kamuria inywe ni kimureka about food security ti ati tondu tutu MCO kahera ni tugwa kavara tigana na maundure na besha tuorie ne bill ere ko twarete ati no tote kwihe irio fertilizer yeriro 12 priority areas in the country central diariho counties ya central kirori irauga atia mai damu ona tupondi tunini ri county na national government igenyitana bura ya urari magikoro mashibete tupondi ri tugikoretwo nake na mai magoto sustain ko ni gauga wewe mushie get yourself involved tiga kuiga ati siasa ati we no kire ni jwikira kigiragia Kenya kwaria kama una mayando ni mari ire besa kabini ndo moiga uratutigira ki ndwenda guthikiriria idea riu tondu wi muhondu cienere icio 50 wari ire no corari riu urarihira tha ici ndirenda riu andu mateceke wega mone ona mundu kana besha ni gukunyarara kunyararite ingienda mu Kenya aikare ta andu a Ethiopia kama ungithi Ethiopia ndigura jigwa ndire ndathi ati ni kama uno njira ni ukugurira raji na ndege ndirarega tondu ndwagire ukugurira kindu oko twathi hoteli were araji yaku ni inywe tumai twako tondu waheo kindu free ni unyararagwo na andu tunyararwo ni andu na ni ithu tumahete wira ri tutimere kura citu nicio iratukinyia ku koguo no ngwira andu
no dreda ma get involved mone. You're not supposed to be fan wa politics. So the politics is part of uthii wa mbere wa bururi uyu niguo ona tukiugaga hihi stire cirakehia ri no na nicigecaga magwo cumbe tutakire turagikinya haha kuhia turani atiriri hihi andu aya ugu akwo gitariria na njira mwanya muno makaria hihi kwina budget ugukinyira hihi ringi kuri atongoria ria mahetukire thiini wa iturwa aria matahetukire thiini wa iturwa kana hihi muingi guo mwene ukorwo giforo kana ukorwo kiingira thiini wa inatuhusu movement kana hihi ukorwo maigukinyira uria mungithondeka kiama juge inatuhusu diari una brainchild yakwa ni andu manjirire tarora ithu tutinahura kura ni undu wou no weri uri oraria ni turona tora make sense make sure ndukahorie kakando kau na kama ugakena ujitite guku ndio ndio rahe kanya ga kwariria andu angi moma koguo njuge andu ni mokete several people ni toranirie nao na twi team nene muno na nikio twiga turaruga hamwe ciahe ni tukaihura niguo tugakorwo ha tugicihura tugayane tumenye maundu me guikara atia na muno makiria mwena wa kirima na ni ungiatwira kana hihi kiama giki kone githondeko kana kiama gia kirikia kurugwo yoko kiama gia kirima kana kiama gia bururi handu waruma ni njuge he ndiraira athiete debate ya 2013 akiuria ati oreiga ODM ni national party na mwena regional kingpin aja Raila ni ngendagia na ndoyo ngukuhe niguo mundu onakorwo we leader ukoragwo umete region koguo no mwaka obe maundu mambiririe region ya kuria umete ugicoka ku spread the gospel koguo central ni makunyona they'll see more of me ni hega muno makiria tugithie na mbere ri turani horo wa thirikari ni ugire we with that force hihi ginya hau tukinyite ni njugite andu megutwa azimio mwana uri ungi makiuga ni tutige kwirwo tweterere muno aiko ni thiku icigana rimwe maikarite aiko ni thiku 20 maikarite ni matuhe scorecard yao ginya ihinda riri we ta that force hihi urauga thirikari ikete atia out of 100 na niki kiratuma okorwo kihe scorecard thirikari ginya hau ikinyite tuge magire ni drama gauge no ria maugaga nikieka Biblia chini unga itakuwa 90 bob iliyo 205 nikieka Biblia chini nitapatia cabinet 50-50 gender ma ahiriaga 11 out of we know anajia 11 7 out of 23 koguo tuthiete oguo ri hetu maundu twingi a promisire na ni toria wirago no utume CV mundu amithomege kama uwe ureke tumuone no kama waingira murango-ini makona ni wa mahenirie koguo ni ngenda thirikari igikorereka imenya niyo matuheire CV yao na tukimetikira matige gutura tweterere tondu deputy hedio president ari deputy president na nie ni nyona ni ari networks thirikari ndagiga ndoyo ria gwathiaga nake deputy ari bunge supplementary budget ciothe all government policies cigeragira bunge ndagitura ni acungaga koguo ni moe magitwirira they knew what was ahead ko matige gutura tumahe time koguo hau ndahota kunyitanira na azimio njuge utire time haraheo ni marute wira na matohe scorecard uria ma promisire mu Kenya nigetha hindi ingi mutongoria kakuhe kwira mundu ngeko na thiku igiriri aberwo aca twirema aige miaka 2 na ndakwira korwo ni mugite tanie that give us 1 year matigire na haro nene no ri kuhenania ku ni kwarehire thina koguo nie ndiraiga matwire uria mekite matige gutura 15 billion ciiro tondu na nigumoria why have you bust budget yo ya mwaka muhima ni maraninire ni mwaka mau mbeca cirathire ku aria angi magitagia ngari obici thondekwo ikwate the question of the day kwina Kenya marakwa ni undu wa ngaragu was it a priority na kuhuriro ngari icio koguo ni matige gutuhe side shows ati Uhuru wa Kenyatta ndarihaga taxes jere ruriri as long as we president or tax policy hana you are exempted excess duty VAT income tax koguo ona president uria weho no rigoka kutangicenjio tax policy ndarihaga igoti koguo ni tutige kuhenio na turahenio tondu tugakirio tondu ni turaria we morie the focus
high cost of living, unemployment, food insecurity, na una andu ayo kaina mundu agithie retire ndurari ho mbeca cia in time ona no ukuo tarihitwo mangitwira maundu mo no tukorwo tugikena niguo ne he kindu wa gweta muno makiri thini wa statement yaku horo wa agenda ne honde ndatuka na utanakinya horo wa agenda na muno makiria tukireria nderetie na thutha wa atumia ka guko tuikungira atumia muthenya wa ira ntuguka hau twambe turania atiriri mungethaniro nturona amwe na maraumira barabara-ini wewe that force na ni urakorwo keria andu na kuri na andu aingi onao matarakorwo magikenio hihi ni thirikari urakorwo gitwara maundu mao hihi no tuge mugambo wa kindu gitwo mungethaniro ni urathikiririo ni murathikiririo ni murona ta hihi thirikari ira act kuringana na maundu maria murakorwo mukimariria ni njuge senior opposition ndirathikiririo tondu their style no iria hindi kuma hindi ya Kibaki makariganirwo gukwarekire gekwo Kibaki riu ni Uhuru na Ruto riu the more mareka the old things ri ni andu mamathomete koguo the large kana senior opposition ndirathikiririo no nie garora the opposition eno junior ri tondu ithu turahuthira social media tutikire na mbeca icio cia guthie kuriha mobilization ukona ni ta thirikari irathmathikiriria tondu ithu turaria tukaruta idea senior opposition ni ta iretigire ikaiga he twamera ni makuiya idea itu koguo maratinda makirehe githagathago no matiramera korwo ni ithu tungireka ugu tondu ni maretigira idea cio ciikete cio koguo until the day makera thirikari exactly oko ni China Square tari ire ndirauga uhoro wa China Square ndukunjira kwina Kenya Square ni ready indo cia China Kariobangi light industry haha they already in manufacturing na andu aingi muno me manufacturing thirikari ndiambe gwithie cost of power no menya twire kwa tukuruta raw materials ni ndarutete ni twaritie ndio industrial hemp tondu na tissue ri wina goro tondu karatathi ga guthondeka tissue kara import kagiambite bei mangiamba ku empower local manufacturers nigetha tuking'ethanira ati China Square haha Kenya Square haha riu andu makaiga products ni iriku njega no ina raithi na product na quality products koguo opposition senior ni ragwa na gutithia kirumana na kwaria maundu matara in fact Akenya ni manogire ni opposition tondu style ya 27 no yo iguku that is around over 20 years ago koguo ni macenjie style no na ninguga na matigacenjire ke mathie mehere mafaceitwo out okay very senior opposition ligi niguo ndero tu ni mwerekeri wakwa tuikiria no tanaikiria na ihanya ri turania atiriri hena giturwa gikia official opposition andu megwitwo second force ni maregete horo wakio third force murauga atia no mukorwo mukienda hihi kindu gitagwo opposition gukwa ki empower na njira mwanya muno makiria tondu no wako kiuga no mukorwo mukienda hihi gwika maundu ringi maria senior opposition mareka no ndu wa funding na maundu ta macio wakora mutirahota gukorwo muki keep government on toes no mwenda gukorwo thini wa hihi giturwa ta kiugia gukorwo ati thirikari nirarora ng'ethaniro no njuge giturwa kiu ti kiuru second force yogire ndirenda na nini macokerio wega ni president pakirotio maretherwo wira marariganirwo kwina Justina Ogiogoka no bata wa ku officialize position iyo ungirora prime minister New Zealand Jacinda Ardern uyu resignire arari leader of opposition nigetha magethie election akiingira ta prime minister koguo ku officiate position ino ri ni yahota go strengthen opposition mwatiga gukorwo mwivaravara mukinegena mwakorwo mwina office mwina andu anyu mareka research ya bills koguo position iyo okorwo matiramenda ithu twebanga ta third force ri why not tuhota kuingira hau tondu with time onakorwo twendete Churchill kana Thatcher kana Jomo Kenyatta time ni yameheririe koguo ni ona kurega kwao niguo wega tondu time rathie meheretie na andu teithu tukaingira nega muno makiria gatuikiria tugicokeria ntuko tugicokeria na ndereti ya atumia utongori-ini kana hihi ni maiganirite mugambo ni urathikiririo na muno makiria tumenye nginya cia Afrika no igo mundu gwitwo Justina Wamae ni aramenya muno makiria horo utongori wa Afrika twina president kuria Tanzania Samia Suluhu ni mutumia Kenya ni tugakinya hau rugathia haraya